Siyabonga kakhulu, siyabonga iy'nsizwa zonke usuku lube khululwe kakhulu. Inhloso yethu uhlanganisa abantu bakithi bonke lo msebenzi sowenzayo akusiwona nje owabantu abaqhamukize akusiwona abantu abaqhamukize umsebenzi okhona ngezo. Ukuthi mhlawumbe lo myalezo benithumele ebantwini ngoba akukho la bathile khona nabo mhlawumbe futhi abanye kumele abanye babo bemelele phezulu bentukanalana cabanga ukuthi mhlawumbe emqondweni yabo benze ukuthi bagcine bethathe indoda yabo. Hayi, bazohamba abantu bokufika. Iyona ndlela esifuna ukuyisebenzisa le, indlela enokuthula, indlela engaxabanisi, indlela engalwisi, indlela engaphazamisi ukusebenza komuntu uma ngabe esemthethweni kanjani. Bazohamba bona ngoba bayabona nabo ukuthi abantu uma bephuma bebangaka, abantu bezophuma bebe baningi kangaka, bezothi sebekhathele ngabantu bofika umbuzo, kufanele naye umuntu ofika ayibonele ukuthi kumele ahambe. So-ke ukuphuma kwabantu kuyisayile data egoli izohlala isikhathi esingakanani nanokuthi ikhona yini amanye amawabona ukuthi siba namhlanje niyaphambili. Zonke iy'nsuku la eGoli sizoba nohlelo esizolenza, sizohlala la sizohlala kushaye umhlaka 15 March, 15 May. Sizobe siphumana-ke nobuholo obukhona la eGoli kusitshela ukuthi iziphi indawo abafisa sihambe soyibuka ngoba into esiyenzayo njengamanje we-are-conducting a survey yokubuka ukuthi la eGoli abantu bokufika lapho ababaningi khona zikhona ney'hlalo zabantu bakithi, kukhona nokuhlomula okwenziwa ngabantu bakithi bala eGoli instead of ukuthi amabhizinisi onke aphathwe ngabantu bokufika. Thina njengey'nsizwa asizukwenza thina amamashi, thina sizohamba kufika isikhathi la khona sizokhuluma khona nomuntu ukufika simtshela ukuthi akahambe. Okwamanje sicela imeseji ifike kahle kubantu bokufika, sibacela ngemeseji that is conveyed through ukuhamba kanje ukuthi abahambe, but siyeza isikhathi la khona sizoqondana nomuntu simthetho wendoda siyeza leso sikhathi leso. Sicela ukuthi bebe beqala beyilungisa manje, bebe beqala behamba ngoba sabe kunqamla kaJuni, end of June la eGoli kufanele engasikhathi. Ayibe ngaphezulu ukufika kwabantu bengaphezulu abantu bayakhombisa ngempela nohulumeni sicela ayithathele phezulu lento ngoba uyabona abantu ngendlela abakhulume ngayo ukuthi ngempela sebakhathele. Sicela uHome Affairs